Bok ljudi, ja sam Snježana. Ja sam Daniela. Dobrodošli u našu kolibu. I u prvu epizodu našeg podcasta Come to our cottage. Odlučili smo da ćemo ipak staviti ovo na internet. Jesmo li? Nisam sigurna. Uglavnom snimit ćemo ovu epizodu jer ovo je tema koja nam je jako važna. A znamo da je važna i vama. Svih ovih troje ljudi koji nas sluša, naši prijateljica. Naši plaćenici koji su obećali da će poslušati prvu epizodu. Hvala vam. Zapravo htjeli smo krenuti sa ne znam da li je u uvodu bilo dovoljno jasno rečeno, ovo nije podcast samo o Hit Rivalryu, ali budimo realni, prvih XY epizoda će biti u njemu zato što je trenutno to naša obsesija i htjeli smo zapravo krenuti ovaj podcast sa tim, znači kako možete znati da ste opsjednuti sa serijom. Što više, uzeli smo si zadatak, popisali smo 10 dokaza da ste opsjednuti sa Hit Rivalryjem. Da li mi imamo neke od ovih simptoma? Možda ćemo otkriti, možda i nećemo. Ovo je čisto objektivan, ovo je jedna objektivna studija ljudskog ponašanja. Mi svakako imamo više od ovih 10, ali morali smo ovo nekako skratiti. I nemamo svih 10, ali... Tako je. Ali eto, krenut ćemo redom. Znači, prvi dokaz da ste opsjednuti Hit Rivalryjem, Rivalryjem. Eto, krenula. Već je krenuo s problemom. Da ste opsjednuti sa serijom, hajmo tako reći. Pogledali ste seriju 5, 10, 15 XY puta. Nastavite niz po želji. Koliko si ti puta pogledala seriju? Iskreno nemam pojma. Da mi sad neko ponudi $1,000,000 da kažem točnu brojku i da neko ima nisam sigurna. Znači, pogledala sam, ne znam, u komadu vjerojatno 1 ili 2 put, ali svaku epizodu sam sigurno pogledala 30 puta, ako ne i više, s tim da, ne znam, teško je reći. Jednostavno, u prvih 3 mjeseca od kad je serija izašla nije bilo dana kad nisam pogledala barem jednu epizodu. A sad, koliko sam pogledala sve zajedno, teško je reći. Ja kompletnu sezonu mislim da je 4 ili 5 puta, sad se ne mogu točno sjetiti. U komadu, tako je, u komadu, ali ja sam znatno manje poslije gledala, znaš, sve te isječke svaki dan i tako dalje. Ti si ovdje bila opsjednutija definitivno nego ja. Ali jednostavno volim pogledati u komadu, ali onda kasnije kako smo počeli raspravljati o drugim stvarima, o potencijalnim idejama, poslovnim i tako dalje. Onda sam gledala malo i ovako istraživala epizodu po epizodu, isječak po isječak i tako dalje. Vraćala se na određene scene. Ja sam isto ispočetka gledala čisto svaku epizodu i onda kreneš naravno nakon nekog vremena i imaš najbolje dijelove koje gledaš, pa onda, ne znam, pogledaš za dobro jutro, ne znam, prvi put kad si kažu volim te, kad se digneš u 4:30 ujutro u zoru. Čisto kad si prvi put kažu volim te, čisto da ti dan počne na pravi način. Ali onda, naravno, gledaš edite na TikToku, na Instagramu, bla, bla. I onda kužiš da je se zapravo sve to nekako infiltriralo u tvoj život do te mjere gdje prelazi neku granicu normalnosti. A drugi ljudi koji nisu gledali seriju možda ni ne razumiju. Primjerice, možda si na nekoj kavi sa prijateljem nekog prijatelja koji kupuje prvu nekretninu i on priča o tome izazovima na tržištu, bože, hoće ovakvu fasadu, onakvu, koliko će biti otvoren stan, jel će rušiti zidove, a ti si misli, a ti u sebi govoriš Mr. Landlord, Mr. Real Estate. I ljudi te gledaju, molim, o čem pričaš? Ništa. Sve u redu. Onda pričaš s ljudima i onda počneš ubacivati. Ti koji u životu nisi voljela ptice, počneš ubacivati fun faktove pticama. Jeste znali da postoji ptica koja se glasa kao vuk? I ljudi to je prva ptica koju si googlala u svom životu, priznaj. Sjećam se, full transparency, rekli bi Ameri. Prvi put kad sam čitala knjigu i kad sam pročitala za lun, išla sam googlat, jer nisam vjerovala da ptica može actually zvučati kao vuk. I to se sjećam i stvarno zvučalo i sad naravno, ne znam, to je sad neki fun fact koji znamo, ne znam ništa o pticama, ali to je nešto što znam. Znam kako se kaže na hrvatskom, sjećaš se kako se kaže lun na hrvatskom? Plijenor ili gnjurac. Tako je. Iako nisam sigurna da je baš to direktno prijevod. No dobro. Možda ste počeli vježbati ruski na Duolingu? Pa već znamo ruski. Znamo novim prostorima na kojima se mi nalazimo. Ja znamo, to je najvažnija rečenica u Zdravstvuja ili kako ono ide. Da.
Davaj, ne znam, naučila sam ništa, ali možda ste počeli malo nešto koketirati sa učenjem ruskim, jel mislite da je to možda nešto što bi vam trebalo. Možda surfate po internetu i gledate koliko bi koštalo noćenje u Kolibi, u The Cottage-u, u Muskoki. Guilty as charged. Koliko košta, Daniela, noćenje u Muskoki? Čekaj, šta smo rekli? Koliko je bilo? Ja sam uspjela, mislim, prvi dan su nas prevarili. Prvi problem je sa tim što ja mislim da je oni su stavili kao neki special u jednom trenutku, kao bilo je dva noćenja, 248,10 kao brojevi njihovih dresova, 24,81. I mi smo naivno pomislili da je to cijena, ali nije. I onda sam, svi su datumi bili bukirani i onda sam otišla u sljedeću godinu i prvi datum koji je bio slobodan na Airbnb-u bilo je preko $2,500. Mislim da je kanadski halon, whatever. Tako da moramo prvo na lotu dobiti ako želimo tako nešto. Iako je neka, kad ljudi kažu trebaš sanjati dovoljno veliko, sanjamo jednu epizodu snimljenu u The Kolibi našega podcasta. Kad ovaj podcast dobije milijunsku publiku, kad dovoljno zaradimo od vaših klikova, onda vam obećajemo da ćemo napraviti intervju sa Hudsonom i Connorom u Muskoki u Kolibi. Može i Jacob Tierney biti tamo i Rachel Reed, mi sve pozivamo. Tako. Može biti to jedna žurka. Dečki, ako slušate. Možda ćemo doći na snimanje druge sezone tamo, ako će biti snimanje druge sezone? Mm-hmm. A misliš našeg podcasta? Ne, druge sezone serije. Što nije to ovo ljeto, šta je tebi? Nije, mislim, budimo realni, ovo je projekt koji može uspjeti, samo se može uspjeti, ne može propasti. Delusional, ok. Da, uglavnom, ako ste primijetili neke od ovih simptoma, dijagnoza opsjednuti. Opsjednuti ste ljudi, tako je, priznajte si. Druga stvar, znači pogledali ste seriju koliko god puta, jel? Koliko želite si priznati da ste pogledali puta i nakon gledanja serije odmah ste odlučili pročitati sve knjige serijala. Sad, što se mene tiče, mislim ja sam pročitala i prije serije i nakon serije, dakako, jer kad završi serija onda osjetiš jednu prazninu i želiš nadopuniti tu prazninu sa novim informacijama koje za mene nisu nove, ali znam što će se događati dalje, ali svejedno ponovo čitanje iste stvari pruža neki osjećaj ugode, utjehe, osjećate se sigurno, zaštićeno, znate da će sve biti u redu i ponovo čitate, naravno, long game, nastavak njihove priče i čitate sve ostalo. Daniela, šta si ti što se s tobom dogodilo? Ja sam bila grozna i nisam htjela čitati kompletan serijal, ja sam samo odlučila pročitati long game. Bilo mi je jako bitno da saznam šta se događa sa Shaneom Millom, iako sam opet pretpostavila da se događaju samo lijepe stvari. I bila sam u pravu i knjiga mi je baš sjela ko budali šamar. Malo sam i to odužila, koliko nisam pročitala zadnje poglavlje. Zadnje poglavlje da nije htjela si priznati, ako sam ja zaspojlala. Da, čak možda i zadnjih par poglavlja, ali uglavnom znam da sam isto malo pričekala. Spoiler, reći ćemo još jednom spoiler. Sad ćemo reći nešto, ako niste čitali, prekinite slušanje. Vas troje koje ste pročitali knjigu i znamo da slušate. Sjećam se da sam rekla kad si čitala, došla si do onog dijela sa Pajkovim djecom, kad ih čuvaju klince i ja sam ti napisala u poruci, ovo mi je čak draže nego kad 3 točkice, neću ti ništa spojlat, a ti si na to rekla, sad si me već zaspojlala, kaj oženit će se za istać. Naravno. A ja sam rekla, nisam ništa rekla, ali zapravo sam to rekla. To radi Snježana. Jednog dana ćemo vam objasniti zbog čega je njezin nadimak Jabuka razdora. Okay. Ovo je sad jedan tease. Pričekajte, 50. jubilarnu epizodu. Uglavnom. Tako je, evo, ja sam pročitala knjigu. Jel ti je bolja bila druga? Da li je... Od ove prve koju nisam pročitala. Bila mi je definitivno bolja. Da li ti je sadržaj druge knjige bolji od sadržaja prve sezone? Iskreno da. I jako se veselim drugoj i trećoj sezoni. Ko voli ona unutarnja previranja, ko voli suočavanje sa unutarnjim demonima, tko voli malo neke ozbiljnosti, realnosti, mislim da će mu super sjesti ovo. Jako se veselim tome šta će oni sve proći i kako će doći do tog svog happy enda. Mislim da će to biti super, glumački će to biti fantastično. Sad kad znamo da mogu to tako je, dakle, sad kad znamo, kad smo vidjeli što sve mogu, ne znam kome se više veselim. Da li se više veselim Connoru u drugoj i trećoj sezoni ili se više veselim Hudsonu u drugoj
i trećoj sezoni. Mislim da će, ne znam tko će imati više prostora i ko će imati bolji materijal, mislim da obojice imaju super materijal. Druga knjiga, odnosno pretpostavljam i druga sezona, je zapravo tamo gdje sam ja shvatila koliko je Shane fantastičan lik. Ljudi obično polude u Long Gameu na Shane, ne razumijem to. Shane je rekao ovo i naljutio je njega ovo, a on se odrekao. Ne. Shane je specifičan lik. Ja mislim sama Rachel Reed je rekla da je Ilija njezin omiljeni lik i točno se vidi. Dogodilo se nešto stvarno nevjerojatno kad je ona osmišljavala uopće lik Ilije Rozanova, jer je Ilija vrlo kompleksan, zanimljiv i 90% ljudi za koje ja znam kad pročitaju knjigu svi se zaljube u Iliju i njegovu priču samo zato što njegova izvana je tough guy, šaljivđija, playboy i tip koji na izgled ništa mu ne smeta, a iznutra je mekan kao maslac, mala ptičica, ranjiva i Shane je zapravo idealna kombinacija za njega i kad u drugoj sezoni kad se zapravo povežu te točkice, kad zapravo skužiš da najgora stvar koja se može ili je dogoditi, o kojem nećemo sad pričati možda u nekoj drugoj epizodi, ali stvari s kojima se on muči, demoni s kojima se on bori, kad zapravo skuži da je Shane savršen partner da se bori zajedno s njime i da bude na njegovoj strani, to je onda, ne znam, poezija, predivno nešto, savršena ljubav. I u Long Gameu i Shane nekako postaje i čvršći, a rekla bih samouvjereniji. Uglavnom, razvoj kakav želite, kakav očekujete, ne želite da vam likovi stagniraju, želite da rastu. Ne želite da samo sjede i gledaju se, želite da stvarno rade na sebi i da zapravo ta veza stvarno ima smisla, što ima smisla na kraju. Meni je Long Game 300 puta bolji od Hit Drivery knjiga. Pretpostavljam da će biti tako i sa serijom. Zapravo vjerujemo u Jacoba da će napraviti savršenu seriju. I da zaključimo, ako ste čitali knjige nakon što ste pogledali seriju XY puta. Dijagnoza. Sjednuti ste. Ok, došli smo do treće točke. Znači, pogledali ste seriju, pročitali ste knjige, šta sad? I dalje imate glad za otkrivanjem novih detalja. Počinjete gledati sve moguće intervjue. Daniela je s tim krenula odmah, možda i prije. Mislim da smo možda vjerojatno smo svi krenuli. Mislim, budimo realni, kad sam pogledala seriju, išla sam na googlat koji je Teru, znači odmah sam došla do Conora i počeli smo gledati ko su oni, ali ova faza obsesije je više, pogledali ste intervjue sa Conorom, pogledali ste intervjue s Hudsonom, pogledali ste čak i sa Francoisom, pa možda i onaj neki par intervjua sa Kipom, odnosno sa Robijem na crvenom tepihu. Jedan Kip uvijek zadnja rupa nasvirali. Uvijek zadnja rupa nasvirali. A tako je sladak. Tako je drag. Drag je. Dragi sladak. Dragi, ali Kip. Nemoj Kip je, mislim, nije Ilija i Shane, mislim, šta da radim, Kip je. Volimo Kipa, ali volimo Shane ili više. I onda počnete gledati intervjue sa, ne znam, Sofine Lis koja je glumila Rose Landry, sa Svetlanom, Elenom, pa čak i Shaneovom mamom. Opet ona pa čak. Shaneova mama je legenda, pa i dvoje. Kristina Cheng, shout out. Oni koji su je gledali u drugim serijima, kao na primjer u Nashville, još jedna moja stara obsesija, znaju. Ali to nije dovoljno. Znači, to nije dovoljno. Idete gledati. Naravno, možda najočigledniju stvar koju sam preskočila, to je gledati intervjue sa Jacobom Tierneyom i Rachel Reed. Pogledala sam ih sve koji su postojali. I otkrila sam da je ovo moja obsesija. Naravno, pogledali smo sve to i onda smo prešli u jednu novu fazu obsesije koju nismo znali prije toga. To je, otkrili smo ko je Chela Hunter. Daniela, ko je Chela Hunter? Reci ljudi. Čela. Oni kažu Chela. Mi ćemo ju zvati Čala. Čala Hunter je koordinatorica intimnosti na setu Hit Drivery. Ona je, nju su stvorili, ona je postala, nakon što je serija izašla van, kao neka dobra vila koja je, zahvaljujući njoj, njihova ljubav, pod navodnicima ljubav, izgleda prirodno i normalno. Ona je žena koja je koreografirala njihove scene. Tako je. Mislimo li da bi to izgledalo drugačije da je muškarac bio koordinator? Apsolutno. Tako, slažemo se. Apsolutno. U tome i je tajna. Da li je ovo od nas netolerantno? Možda, ali niko ne zna ko žena
takve stvari koordinirati. Istina, slažemo se. 2 muškarca iskoordinirala savršeno. Čala, hvala ti. Čala, hvala ti. Iako budemo realni, Jacob Tier nije bio tamo. Da nije bilo Jacob Tiernija, mislim, nije da je ona iskoordinirala, on je rekao radi šta god želiš. Mislim, on je isto... Vjerujem ja i u Jacoba, ali osjeti se taj jedan touch. Ženski dodir. Tako je. Mm-hmm. Uglavnom... ako znate tko je Čala Hunter. Čala ili Čela, ako ste ikad čuli za Čelu. Dijagnoza, opsjednuti ste. Sad, pogledali ste i intervjue sve. I koji je sljedeći korak? Sljedeći korak je reaction videi na YouTube-u. To je isto Snježanina specijalnost. Ti, Daniela, jel ti gledaš inače ikad reaction videe kad se pojavi nešto što nema veze sa Heated Rivalryjem? Ja sam se prije smijala tebi zbog toga što gledaš reaction videe. Nije mi bilo jasno. Mm-hmm. Nikako mi nije bilo jasno. Onda me je moja korejska obsesija slučajno dovela na par reaction videa i onda sam shvatila, ajme, ovo je prilika da produžim zadovoljstvo. Tako je, to je prilika zapravo kao da gledaš sa svojim prijateljima koji ti nisu prijatelji, su zato što nemaš prijatelja inače uopće u životu. Absolutno. I nitko ne gleda ništa. Apsolutno, ja sam navikla da moram gledati na internetu, tražiti istomišljenike sa stvari koje mene zanimaju. Uglavnom, pogledati reaction videa, naravno ne gledaš svaki. Ima ljudi koji ti ne sjednu, ima ljudi koji pričaju čudno, dosadni su, imaju take-ove koji su bolesni. Ne želiš sve gledati. Ali u cijelom tom ludilu možda ne znaš ništa o hokeju. Ako si pogledao, pročitao ne samo Heated Rivalry, nego i druge neke serijale o hokejašima, ali nikad nisi pogledao hokejašku utakmicu. Međutim, odjednom otkrivaš hokejaške podcaste tipa What Chaos i Empty Netters koji gledaju i komentiraju svaku epizodu i odjednom ti postane jako važno što ti straight dudes koji briju na hokej, jako su manly, misle ili u Shaneu. Želiš znati svaki njihov detalj, svaki njihov dojam, uključujući hoće li se rasplakati na kraju 5. epizode. To je ključno. Ako se ne rasplaču u nijednom trenutku, nešto je krivo s njima. Da. Nešto ne valja. Sada tako ocjenjujemo straight muškarce. Prvo, žele li gledati Heated Rivalry, kakav je njihov dojam, jesu li se rasplakali, užasno bitno. To su užasno bitne stvari koje straight žene žele znati. Sve ostalo, we don't care. We don't care. I zanima nas sve te... ja sam gledala, nećemo se lagati, gledali smo i reaction video jednog kanala koji je, dvojica dečka, straight dečki su pričali o Heated Rivalry i gledali su seriju, s tim da je jedan bio Rus i onda je bilo doslovce u naslovu Russian exams, how Connor Story speaks Russian, nešto u tom stilu i naravno išla sam gledati jer u mojem svijetu Connor Story savršeno priča ruski, ali sam htjela čuti što kažu Rusi. I zanimljivo, iz početka rekao je, ne idem mu baš, znači prve 2-3 epizode, nakon 5. nakon onog D poziva D monologa sa Shaneom, rekao je da se jako popravio, da bi mu čak dao 7, ako se ne varam, od 10. Što je za njega super, jer je objašnjavao da, mislim, on je Rus koji se preselio u Ameriku, tak nešto, objašnjavao je kako je pokušavao naučiti svoje američke prijatelje tipa neke ruske riječi i recimo nikad ne mogu reći lj. Znači, recimo č im je čudan, iako tipa imaju taj zvuk u smislu tipa cheat. Nikad, nije da ne znaju reći č, ali nemaju naviku reći č, ali lj je nešto što ne mogu reći. I navodno se po lj užasno vidi od kud si. Da li Amerikanac. I on je čak kao, svado je to kao stilu, ja ti bljablju, kaže, poprilično dobro. Meni uvjerljivo. Uglavnom gledate, reaction video. Si gledala koji je reaction video vezano uz Heated Rivalry? Jesam, ali sad me nemoj pitati koji. Gledali smo onaj, koji je bio podcast s kojim se na kraju desila ona drama? Empty Netters, oni hokejaši, Empty Netters. Nisam gledala i koga sam gledala, tko je plakao kao kišna godina, to smo komentirali. Zaboravila sam ona dvojica, John i... Onaj s bradicom i sa naočalama, slatki dečki, to. A oni su genijalni, njih sam već prije gledala. Oni su tako... Oni su plakali na pravim mjestima. Oni su plakali tamo gdje plaću žene. Da, oni su fantastična ljudska bića koji su seriji pristupali otvorena srca. Obožavam njihove reaction video samo zato što su primijetili stvari koje uopće ja nisam gledala. U stilu boje. Točno se sjećam. 6. epizoda, Shane dolazi u kolibu sa Iliom
I on se plače, ovaj jedan, mislim da se zove John, on se plače i kaže zašto ga nisu zagrlili kad je priznao da je gej, zašto ga nisu zagrlili, I'm feeling weird, ovo ono, i onda sljedeća scena oni sjede za onim stolom. I on kaže, ok, the colors are warm. I oni su cijelo vrijeme u seriji uspoređivali kako su boje. Kad su boje bile plavičastog tona, događale su se loše stvari. Kada su bile toplih nijansa, neki oker, uvijek su se događale dobre stvari. I doslovce, ja si mislim, ovi ljudi gledaju seriju na novi način. Užitak je promatrat nekoga kako izvlači nove stvari iz nečega što ja već mislim da znam, a ne znam. Jer način na koji su oni gledali, kako su zapravo se utješili. Mislim, ja nisam imala tog trenutka, ja sam znala kako će završiti. Tako da ja nikad nisam imala te drame. Pod broj 2, ljudi moji, ako je nešto ljubić, za garantiranje happy end. To mogu reći kao osoba koja čita dekadama ljubavne romane. Ljudi koji gledaju seriju kažu, ali sad će se dogoditi. Neće se dogoditi. Ako je stvarno ljubić, bit će happy end. Zato se ljubići i čita jer će biti happy end. Tako. Želimo da naši likovi žive happily ever after. Uglavnom, ako ste gledali te reaction videe, dijagnoza, apsjednuti ste. I sad, ima još jedan korak sa reaction videima. Ovo isto svojstveno Snježani. Nisam nikad to radila do sad, priznajem. Ovo mi je prvi put bilo. Postojali su neki kanali koji su stavljali svoje reakcije na Patreon, što je plaćena platforma koju posebno se mora subscribe da bi mogli gledati njihove reakcije. I ima 2 kanala koje sam htjela vidjeti njihove reakcije i nisam mogla. Jedan kanal koji je stavljao stvari na YouTube, ali nije stavljao dovoljno brzo koliko sam ja htjela, jer na Patreonu je uvijek puno brže nego na YouTube, naravno. Jedan sam platila. Drugi kanal je stavio samo prvu epizodu na YouTube kao teaser i rekao ako hoćete vidjeti ostalo morate se pretplatiti i doslovce bila sam prisiljena. Mislim, niko me nije silio, željela sam to pogledati, pa sam platila. I isplatilo se. Nije mi žao. To kada sam bila u kinu, eto, dobila sam pristup tim reakcijama. I koliko je koštalo? 2,99? Koštalo je 11 eura i 13 eura, ako se ne varam. Okay. Jer trebaš platiti još i nekakav fee Patreonu. Ne znam zapravo koliko tehnički njima ide, ali mislim da je bilo 11 i 13 eura. Okay. Ali mislim da se isplatilo. Vjerujem ti. I dijagnoza, znam sama, opsjednuta sam. Tako je. Kad trošiš pare na svoju obsesiju, gotovo je. Sad. Idemo dalje. Kada ste odgledali, 6. simptom, kada ste odgledali sve što se dalo odgledati, morate početi malo širiti vidike jer više nema materijala i ne preostavljam tada ništa drugo nego baviti se sa starim glumačkim opusom Hudsona i Connora. Sad, s obzirom na to da su friški na sceni, nije tu bilo puno radova. Možda je čak bilo i previše za moj ukus. Istina, možda i previše. Možda bi bilo bolje da je manje. Bolje da je manje. Manje, a kvalitetnije. Pogotovo kada je Hudson u pitanju. Dakle, pretrpili ste čak i Hudsonove obskurne studentske filmove. Samo odite na YouTube, pišite Hudson Williams short films, izaći će vam playliste i ne znam što da vam kažem. Uživajte, to je jedan wild ride. Sve ste pretrpili ste čak i Connorove jednominutne uloge u kojima je otpisan kao, čekaj samo da provjerim, kao shitty apartment guy. To je nekih 10 sekundi screen time-a. U principu doslovno gledate sve što vam dođe pod ruku, koliko god to bilo loše. Između ostalog, zbog Connora prvi put u životu istražujete nešto što se zove scena klauniranja, clowning scene. Ako niste znali, Los Angeles ima jako razvijenu scenu klauniranja. Sad moram vam točno pročitati šta je klauniranje. Dakle, oblik eksperimentalne fizičke komedije koji se temelji na često apsurdnoj improvizaciji i interakciji. Ja ne znam kako to opisati i to slobodno upišite. Vidjela sam jedan klip, poluvideo, ne znam toga i rekla sam, to nije za mene. Apsolutno. I ja sam odustala. Nema veze što je Connor u pitanju, jednostavno odustala. Volimo Connor Story, mislimo da je fantastičan talent, ali postoji razlog zašto se ljudi razvijaju svoje vještine. Nisu svi savršeni odmah od prvog dana. Tako je, apsolutno. Čak ni njih dvoje vjerovali ili ne. I nama je bilo čudno, ali eto. Ja moram priznati da si ti puno više pogledala toga nego ja. Ja sam imala tendenciju otvoriti nešto jer svi pišu ili ti skače, recimo svugdje je iskakao
Hudson kao onaj Snow Leopard. Tako je. I onda sam pogledala dio kad zavodi samog sebe u metrou, podzemna. I moram priznat da sam rekla, ok, this is weird, maybe too weird for me. I rekla, ok, možda za neke druge ljude, ne za mene. Tako je. Ali smo vidjeli da njegov talent je neupitan. Neopitan i želja da se ode korak dalje je neupitna. Mislim da je to jako važno. I to je ono što volimo kod Hudsona. Volimo što je tako malo lud i što voli prelaziti granice. To je okej. Da, malo, za nas je to bilo, za mene osobno je to bilo možda too much, nisam baš pogledala sve. Često sad izlaze videi u kojem su nastupali, glumili neki studentski uradci, pa nešto što su snimali prije Hit Driver. Ja moram priznat da nisam baš veliki fan. Ja sam otišla pogledat otišla sam pogledat Conorovu scenu u ovom Jokeru, jer se ja uopće, pogledala sam ja taj, kako se zove? Ti si francuskinja u ovoj vezi, znaš da ne znam L'anarchie du jour heureuse. Pričat ćemo i o tome. Uglavnom, otišla sam to pogledat jer mi nije bilo jasno kako sam mogla ne primijetit Conora. Mm-hmm. Interesantno je da on čak ima scenu, spoiler, to čak i ja znam, a nisam gledala drugi dio, gledala sam prvi. On izbode Jokera i nisam ga zapamtila, ali doduše nisam ga zapamtila jer je film bio loš. Je film loš, je ta scena režirana na način da ti u 90% vremena zapravo gledaš Conora s leđa, ni ne primijetiš ga, gledaš u Phoenixa i onda u jednom trenutku njega izbode i on opet ode tamo u sjenu i to je to. Ali morala sam pogledati reda radi. Zamisli. Znači, dobiješ ulogu u Jokeru. Prvi Joker je razbio. Jel Phoenix dobio Oscara za Jokera, jel? Ovo je kragovo biti, ja trebala znati. Ja bih rekla da je. Ja mislim da je za Jokera dobio on Oscara. Provjerit ćemo i staviti u postprodukciji, ali za malo. Nećemo se baviti Phoenixom, ne brinite. Nećemo se baviti. Ili možda hoćemo, nikad ne znaš. Nećemo, odbio je dobre uloge. Pričat ćemo o tome. Uglavnom, zamisli si znači da dobiješ ulogu, znači prvi je bio huge hit, dobiješ u nastavku ulogu i znači tvoja uloga je tada ubiješ Jokera i misliš si ovo je prilika koju sam čekao. I ljudi ili ne pogledaju ili pogledaju i ne doživete. Tako je. Zamisli biti Conor story mislici, Isuse Bože, ja sam mislila će ovo biti big break. Ne. Ali kao što je netko u komentarima na YouTube-u ispod te scene napisao, sva sreća da se to nije dogodilo, da film zapravo nije uspio i da nitko tada nije primijetio Conora, jer da je bismo li imali Hit Driver? Da li bi pristao na takav projekt? Možda ne bi, ali pitanje je da li bi snimali s nekim drugim ljudima i da li bi to onda bilo to. Ne bi bilo to. Da, uglavnom, zanimljivo. Dakle, ako ste upoznati sa kratkim filmovima Hudsona Williamsa i sa reklamama Conora Storya za Lancel ili koju već modnu kuću, dijagnoza? Opsjednuti ste. Tako je. Sada ćemo dići ove znakove opsjednutosti na jednu intimniju razinu. Ovo je samo Daniela. Tako je. Ovo nema veze sa mnom. Ja se povlačim. Kod Snježane se to manifestira na drugačiji način. Volim i ja potrošiti novac, ali ne na Patreonu kao ona. Ona voli na konkretne stvari. Tako je. Moja obsesija postaje moja osobnost. Dakle, ona preuzima moj život. Stani. I mislim, i meni je Hit Driver postao osobnost. Svima nam je postao koji smo opsjednuti, ali ti si otišla korak dalje. Tako je. Dakle, ako ste zbog Hudsona Williamsa promijenili svoj skincare rutinu, opsjednuti ste. Tko je gledao onaj Daniela, šta si kupila? Ovako, čekam da iz Hong Konga stigne toner, čistilica i uzela sam serum. S tim moram odmah reći da sam uzela one jeftine stvari, naravno. Korejske, nisam uzimala one bougie stvari. Da, ima on tamo i postoji nešto. Kad mi kaže da pere kosu sa Le Labo šamponom, nećemo se tako igrati. Uglavnom, tko je gledao njegov kaotičan video koji je snimio za kad zna o čemu pričamo, a tko nije, ljudi, odmah sad trk na YouTube, upišite Hudson Williams skincare rutinu tražilicu i zahvalite nam što smo vas poslali na taj video. Taj video inače govore da je to jedan pokazna vježba kako izgleda ADHD u stvarnosti. On
meni je najdraži osobno, najdraži dio tog videa kad on video traje mislim 20, oko 20 minuta, kad on na 10. minuti kaže i ovo je moj zadnji korak i nastavlja pričati još 10 minuta. To moram priznati da je meni omiljen dio gdje nema dodirnih točaka sa stvarnošću, šta radi, šta nanosi, šta koristi i uvijek kaže to je jako malo. Nema to puno i onda samo vadi stvari. Moram reći u njegovu obranu on je 50% Korejac, to je za njih malo. Dakle, to je za njih malo. Mene je kupio u trenutku kad je rekao da to sve njemu njegova tetka kupuje. Tetka je Korejka, Korejcima vjerujemo. Ako itko zna išta o skincare-u, znaju oni. Tako da Hudson odjedanput postaje vaš novi beauty guru, naručujete proizvode koje je preporučio. Čekaj, jesi ti nešto kupila od toga i što si već probala? Jesam imala, nećemo reklamirati, ali reci, moraš reći brand, reci. Koristila sam čistilicu koju je koristio jednu. Jel osjećaš neku promjenu? Bila mi je u redu, nije bila toliko dobra koliko on kaže da je, ali sve ove druge stvari sam spremna isprobati koje nisam isprobala zbog njegove preporuke. Sad ću reći nešto neuko. Znam da ne postoji tehnički ženski i muški skincare, ali da li misliš da nešto što je za njegovu kožu dobro je za tvoju kožu? Je. I moram ispravka netočnog navoda, Korejci vjeruju u muški i ženski skincare. Vjeruju, čisto da se zna. zna. Ja sam mislila da je to marketing samo. On koristi sve stvari koje mu tetka kupuje, teoretski su ženske stvari. Aha, to su ženske stvari. Tako je, dakle, sve linije koje on koristi, to su sve ženske stvari, tako da tetka zna, tetka je svjesna. Moram ispričati priču kako me Hudson spasio. Ovo je jako bitna priča za sve vas koji slušate. Probudim se ja prije par tjedana i moja gornja usna kao brus papir. Doslovno kao brus papir. Ne znam što se desilo, ne znam što sam radila, nikad mi se to u životu nije dogodilo. Šta si radila da ti gornja usna bila kao brus papir? Ne znam što sam radila. Ljubila si se na vjetru? Ljubila na vjetru ne znam šta sam radila, pokušavam se sjetiti tog dana, ali eto ne mogu. U svakom slučaju dogodio se taj brus papir na mom licu. Popela si pa se ne sjećaš? Nisam popela. Znaš da ne pijem. Evo sad. Ne pije, službeno ne pije. Jabuka razdora. Ne pije službeno osim kad si popije malo. Osim kad popijem rakicu za koljeno. Za koljeno i za, ne znam, rebra. I... Drugi namažu i ja popijem. Da. Uglavnom, moja usna brus papir, stavljam sve što nađem doma, ništa ne pomaže, naručim nekakve balzame, ne pomažu ni oni, odem u DM, pokupujem sve, opet ništa ne pomaže i ja se u jednom trenutku sjetim. Hudson Williams, skincare rutin. Tako je. Hudson je u svom kaotičnom videu spominjao neku kremu od eucerin. Neka eucerinova krema, neka Aquaphor linija i još kaže čovjek ovo stavljajte na usta, ovo je bolje od lip balma, iako ga moram ispraviti. Hudson, ako slušaš. Sigurno slušaš. Jel se čujemo? U krivu si bio, naime ja sam kupila lip balm iz spomenute linije i lip balm me spasio. Ali nek mu bude, stavila bi ja i onu kremu, stavit ću i onu kremu, je Hudson tako rekao. Da si kremu stavila, Isuse, šta bi tek onda bilo? Apsolutno. U svakom slučaju... Čudesno izlječenje u roku 15 minuta. Tako je. Mene je bilo sram priznat, sjednem ja na kavu sa prijateljicom, kažem joj treba mi nešto, znam da idem kasnije u ljekarnu kupit upravo taj Aquaphor, kaže ona mi, joj dobar ti je taj balzam. Ja sam joj rekla, da, znam, izgooglala sam. Nisam htjela reći da sam to čula. Nisam mi htjela objašnjavati. Čekaj, je li ona gledala ili nije? Nije gledala. Onda ne bi razumjela. Tako je, ne bi razumjela ništa. Ali čak mi je malo žao što sam zatajila Hudsona u tom trenutku. Trebala sam reći, preporučio mi je Hudson Williams osobno. To si trebala reći ženi u ljekarni. Tako je. Po preporuci Hudsona Williamsa. Tako je. U svakom slučaju, ljudi, ako i vi pratite savjete Hudsona Williamsa za skincare rutin, dijagnoza. Opsjednuti ste. Idemo dalje. Ovo je isto you thing. Mislim, kao teoretski nije thing, jer se nikad do sad nije dogodilo. Znači, ovo je prvi put u životu. Jedan uvod. Daniela nije žena od ludih izlazaka. Ja Danielu znam već koliko, 11 godina se znamo. 12 će biti skoro. Skoro će biti 12, moramo obilježiti svoju godišnjicu. Uglavnom, znamo se dugo. Mi nismo tip prijateljica koji ćemo zajedno ići za ružit van. Apsolutno ne. Daniela nije tip od velike gužvi. Tako je. Zadimljenih, zagušenih, glasnih, noćnih klubova, punih ljudi. Dijagnoza miješana anksioznost, depresivni poremećaj. Mislim, nije ni da ja sam sad već u godinama kad
kad bi nešto ludirala se. Ali što se dogodilo, Daniela, ispričaj nam. Dogodila se točka broj 8 ili ti ga simptom broj 8. Dakle, impulzivno kupujete karte za Heated Rivalry Edit Party iako prezirete izlaske i klubove. Scrollam ja Instagramom, algoritam je shvatio šta treba. To je bilo... slušatelji, snimam ovo krajem travnja 2026. To se dogodilo kad? Kupila sam karte mjesec dana prije partija, znači to je bio negdje oko Valentinova. Aha. Drugi mjesec, sredina drugog mjeseca. Išli smo u 3. jel? Tako je. Okay. Ili 15.3. više ne znam koji je bio datum. Uglavnom, scrollam ja Instagramom i algoritam je prepoznao naše želje i potrebe. I vidim ja u Zagrebu se održava Heated Rivalry Edit Party. Snježana, možeš li objasniti ljudima šta su Edit Party? Šta smo to pokupili iz Amerike, Kanade i ostalih zemalja? Pa mislim, ja sam se, sad ću reći ono što je, ali što sam se nadala. Edit party su doslovce partije gdje ljudi gledaju, znači veliko platno je i ljudi puštaju edite sa TikTokova i drugih mjesta, Heated Rivalry-a, i onda nakon toga između tih edita ili vezano na te edite se pušta glazba iz tih edita. Ono s čim smo mi imali osnovni problem je to što mi nismo u ranim 20-ima. Blago rečeno. To nije možda tipično glazba na koju bi mi plesali. Ja sam se nekako nadala kad su rekli da će biti neki queer bangeri i pop bangeri, da će to biti možda nešto šire poznato za ljude koji nisu u ranim 20-ima. Očekuješ tipa da će ti svirat Espresso od Sabrine Carpenter, ali ne da će svirat, ne znam, B-side-a. Ne znam šta je to, što si sad rekla. Ali da, očekuješ da će biti možda više, sad ćemo dobiti po nosu, relevantnih pjesama. Pjesme nisu bile dovoljno, iako nemamo se lagat, ljudi koji su bili na partiju... znači, ljudima je bilo sjajno. Ljudi su se razbacivali, mislim da je bio problem u nama i našim godinama, a ne u partiju. Zanimljivo je, moram priznat, zanimljivo je vidjeti njih dvojicu, Shayna i Iliju, na velikom platnu i svi snimaju sa mobitelima, to je druga stvar koja mi ide na stvar. Ne volim, pobogu izašli smo vani, jer se moramo snimiti svaku sekundu svog života sa mobitelom. Zato smo i sjeli u kut da nas nitko ne vidi. Da, ali zanimljivo je vidjeti kako ljudi vrište na te neke stvari i onda smo zapravo taj part je bio dobar pokazatelj da ima interesa možda za ovaj naš podcast. Tako je. Jer, budimo realni, nismo bili sigurni koliko ima ljudi koji gledaju. Mi znamo da ima vani, u svijetu postoje milioni ljudi koji prate ovo, ali nismo bili sigurni koliko ima ljudi u Zagrebu, u Hrvatskoj ili u regiji općenito. U regiji, da. Tako da, zanimljivo je bilo, ali smo shvatili da to nije za nas. Ljudi, vidimo vas. Mi vas vidimo na TikToku, vidimo vas na Instagramu, pratimo sav taj sadržaj, vidimo da postojite, da volite seriju i nadamo se da ćemo naći put do vas i vi do nas. I da će vam se svidjeti ovo što tako mi trkeljamo. I onda nam možete pričati jeste li vi išli na neki Heated Rivalry Edit Party, jer znamo da ih je bilo i u regiji. Bilo ih je kao u priči. A ako ste bili, dijagnoza? Opsjednuti ste. Sada, točka broj 9. Sad ćemo u cijelu priču uključiti moju nečakinju. Tako je. Malo širimo ovo. Laura, znam da nas slušaš. Laura je, isto pogledala seriju. Tetka joj je rekla, moraš pogledati seriju, pa je pogledala seriju. Naravno, oduševila se sa serijom. I pošto je Laura mlađa i često je na društvenim mrežama, skužila je da postoje pub kvizovi s temom Heated Rivalry-a. Što naravno ja nisam imala pojma. I sjedili smo slučajno na cugi nekoj i ona je rekla, gle, ima pub kviz, rasprodano je, ne znam, već je popunjeno 5 termina, hoćemo ići? I ja sam rekla da. U tom trenutku... Rođena si za to. Ja sam rekla da niko ne zna više od nas od toj seriji, naravno to je bila laž, ali ja sam to vjerovala. Iskreno... Excusez-moi. Excusez-moi. Dobro, u tom slučaju baš i nije to, ali zapravo nije bila istina, to jest bila istina. Spoiler, pobjedili smo 2 puta na kvizu, čekajte da dođemo do toga. Ne znam šta sad izmišlja ovdje. Kao, ima ljudi koji znaju, tko su ti ljudi? Ne, ja sam mislila da postoji pitanje na koje ne znamo odgovor. To je zapravo poanta, ali bilo je. I naravno, na prvom nismo znali i na drugom nismo ne znali, ali dalje smo znali više od ostalih. Tako da ja sam rekla da znam više o Heated Rivalry nego o vlastitom životu, jer se ne sjećam nekih godina svog života, a ovo pa prilično pamtim određene detalje, tako da zapravo
ni ne znajući da postoje pub kvizovi sa određenom tematikom, otišli smo, bili smo 2 puta i pobijedili smo. O tome ćemo napraviti posebnu epizodu, to je slatka priča. To je slatka priča i voljeli bi malo otići u te neke detalje koja su bila pitanja, ne znam da ova cura što radi te kvizove, mislim da ona mijenja stalno pitanja, tako da nam neće zamjeriti valjda, ali zanimljivo je, to je bilo jako puno ljudi na ti, pogotovo tako na prvom kvizu je bilo... Kao što smo rekli, znamo da vas ima. Vidjeli smo vas na svoje oči. Ne da, ima nas. Ima nas, tako je. Ima nas. Pardon. Puno nas je. Uglavnom, ako odlazite na Heated Rivalry kvizove, bez obzira na to pobjeđujete ili ne. Mislite da možete pobijediti, to je isto. Mislite da trebate. I fora je, još jedna stvar vezana uz te kvizove, fora su imeni timova. Naravno, bilo je Holanova, bilo je Kotić, bilo je brojeva soba, 1410 i tak dalje, ali onda ima nekakvih imena koje znaju samo ljudi. Sjećam se da je moja druga nečakinja, koja je također s nama bila, Bokinga, htjela da se zove naša ekipa Moj pomidor, jer konkretno ona obožava iz Long Game-a kad Ilija zove Shayna, a nakon scene s avionom, ako znate, on se plače, pa je vjerojatno jako crven u faci, ja sam to tako sebi objasnila, kaže mu Moj pomidor, jer imaju u tom trenutku igru gdje on njega naziva s ruskim imenima, a Shane tako uči ruski, bla bla bla. Uglavnom, njoj je to omiljena scena iz cijelog Long Game-a, koliko god to smiješno zvučilo. Inga, ukus ti je upitan. I htjela, znači prvi put kad smo bili na kvizu rekle, možemo staviti da se zovemo Moj pomidor, mi smo rekli, ti nisi normalan, niko živ neće znati. Čekaj, što nije ona htjela biti gnjurac? Ma, to je bilo poslije. Međutim, dođemo na drugi Heated Rivalry quiz, kad tamo ekipa koja se zove Moj pomidor. Tako da, ima još ljudi koji briju na tu scenu. Tako da, zanimljivo u svakom slučaju. Uglavnom, ako brijete na specifične kvizove, apsolutno ste opsjednuti. Dijagnoza je jasna. I zadnja točka. I zadnja. Zadnja možda najočiglednija točka. Najočiglednija za nas, za vas vidjet ćemo, možda nam se pridružite u svakom slučaju ako ste odlučili napraviti podcast samo zato kako biste mogli još razgovarati o Heated Rivalry, dijagnoza opsjednutosti. Po mogućnosti skupiti ljude koji žele nešto komentirati ispod vašeg podcasta, tako da možemo nastaviti pričati, jer sad pričamo samo ja i ti. Tako je, nije nam dosta razgovora o tome. Nije da nismo pokušali sve ljude u svojoj blizini suptilno nagovoriti, to jest ja sam bila suptilna, Snježana možda i nije suptilna, možda i nasilna. Ne razumijem, objasni se, kako to misliš? Ja u svakom slučaju onako blago pokušam ljudima preporučiti, ovo vam je sjajno, mogli biste gledati, ali tko se lovi se, tko ne. Ali... Ja zapravo nemam tu tendenciju. Ja kažem ljudima nešto, ali ja ni svojim nečakinjama, ja se sjećam u 12. mjesecu sam bila luda i one su bile ono, i onda kad im je počelo dolaziti na timeline, jesu to oni tvoji hokejaši o kojima si pričala, oni su same zapravo našli put, ja sam im naravno rekla da je serija super, ali nisam ih davila. Onda si bila fina u ovom slučaju, ja ću se sjetiti situacija, jer znam da sam milion puta da bi čula, moraš pogledati, odmah. Ali, možda je moj nastup strastven, ali u nutrini stvarno znam da ljudi ne gledaju ono što im kažeš, ljudi će gledati ono što žele. Excuse me. Prije ili kasnije će doći do toga ili neće doći do toga. Poslušam tvoje preporuke. Ok. Znaš da poslušam tvoje preporuke. Ne, ti poslušaš moje preporuke, ali o svom timelineu. Znaš, nije ono... Kužim ja da ljudi imaju neki svoj vibe, trenutno su u nekoj drugoj priči, ili privatno, ili gledaju nešto drugo i drugo im je zanimljivo i ja ti sad ubletim, moraš pogledati seriju 2 hokejaša, ti ćeš reći, da, okej. Ali... I ja ću reći da, drugi možda ne. Ali ja polazim od sebe. Kad meni neko kaže, meni isto treba vremena da pogledam nešto. Ja sam tek sad pogledala prije par tjedana sve sezone Heartstoppera. Iako sam znala da je predivna serija, da moram gledati seriju, jednostavno mi nije mi bio feeling, nije mi bio trenutak i naravno kad sam ga pogledala da sam se oduševila. Ja isto ne volim kad je nešto jako nahajpano i taj moment moraš odmah, ja onda pustim da prođe 5 godina pa pogledam, ali ovo ovdje... Pustim da prođe 5 ali godina. Ali ovdje je bilo jasno da se događa nešto neuobičajeno. To je nadišlo razinu onog nekog fenomena, čak rekla bih. Iako to svi nazivaju pop fenomenom, ali mislim da fakat je bio tako fenomen. Je, baš fenomen. Ne sjećam se u povijesti kad se dogodilo ovako. Znaš što mi je zanimljivo? Još mi je zapravo zanimljivije to da i dalje postoje ljudi koji ne znaju. Da, apsolutno. Taj dio mi je najfascinantniji.
Recimo, ajmo se fokusirati samo na Hrvatsku. Sad je stvarno, mislim da je 99% ovih medija internetskih pisalo o Hit Driveriju. Zašto se žene opsjenute sa Hit Driverijem? Dakle, seriji o gejke koja nema tko to nije objasnio, nema tko to nije opisao. I pokuša objasniti. Tako je, tako da nekako očekuješ, misliš, aha, malo više će ljudi možda čut, ali i dalje ima ljudi koji nisu čuli za seriju. Apsolutno. I zato ćemo vam mi pomoći. Da. Mislim, budimo realni, vjerojatno nećete ni doći do našeg podcasta ako niste u tom algoritmu. Naš algoritam meni je isključivo. Nemoj tako, platit ćemo si promociju, pa nismo cicije. Jednom kad kliknete, samo će se početi širiti, ali meni je to definitivno, mislim, dobro, nije 100%, ali sad, mislim, prošlo ipak već 6 mjeseci. Imaju neke druge stvari koje se pojavljuju na timelineu, ali uglavnom je i dalje Hit Driveri. Ili barem šta ljudi iz Hit Driverija rade. Da li redatelj, da li nova knjiga koju piše Rachel Reed, koju ne možemo jedno dočekati. 2027. ljeto. Ono u što smo sigurni smo u to da ljudi koji su gledali seriju, koji su bili opsjednuti s njom kao i mi, su i dalje u kolibi. Znamo da niste izašli. Nikad nismo otišli iz kolibe. Znamo da niste izašli, znamo da ste tu. Zato smo vas svi htjeli pozvati u svoju kolibu. Tako je. Da možete s nama o tome pričati. Eto. Nadam se da nas neko sluša. Izuzev našeg tehničara Antonija. Bog Antonio. Maše nam. Ljudi, mi smo unajmili studio da ovo snimimo. Mi smo unajmili studio. Želimo samo još to naglasiti. Ovo je hobi projekt, ali mi smo jako ozbiljni u ovom hobi projektu do te mjere da smo unajmili studio. Zanemarite što zvučimo, neozbiljno zvučimo, ali scenografija, tehničar je tu, oprema je tu, samo možda mi nemamo tog iskustva, pa ono. Ovo kad čujete da nešto drmne, to Snježana udara po stolu. Udaram po stolu, pijemo vodu, papire, srčemo, ispričavamo se, možda tupkamo, naviknut ćemo se valjda s vremenom. Imajte strpljenja s nama. Tako je, barem do druge epizode. Slušajte nas. Bog.